Well, maragsakan ang mga ipakamuking ka, kung kastamit ka na kita'y dingdinggig, radyo yo, na-acquit ni dating Mayor Marinette Gamboa. At so nga kastalaw na iti ragsak na, pakiramanan din, nagiti kakabagyan na yan, of course na kami nga nangi-represent nangi-bugado ken kuana. Well, iti may isang kaso kriminal nga mina niya. At makon ko ng burden of proof. Pero masapol nga obligasyon ti prosecution nga mangpanektek iti basol DJ akusado. Ti awag tayo iti English kadit nga burden of proof ket data or the quantum of evidence ket it should be proof beyond reasonable doubt. Proof beyond reasonable doubt. Masapol makapnek DJ ebidensya ti prosecution tapno papanektekan DJ nga nagbasol DJ akusado. No saan nga mapnek ti husgado? If there is no proof beyond reasonable doubt, masapol nga ma-acquit DJ akusado. Kat kasta nga ron tinapasama kita ta ni dating Mayor Marinette Gamboa na-acquit. Pinunat korte nga awan basol na gaputa. Saan nga umanhay DJ ebidensya nga impresentar ti prosecution. Nika, that should be the end of it. Awanen sumarunupay nga proceeding diti korte. Ngamit di may kupinen kung natayo dahil nga kaso na ya may kupinen ako natayon nga nagpaligi ti hustisya iti dahil nga kaso nagunod tayo ti hustisya iti dahil nga kaso at dahil ti kapun ano apay nga rundeng na nga we should celebrate we should be happy because today justice triumph once again.